Chairman ke Green Tech uba HB Nonglang hagas ni thok ding ula sedang ban kem telat hadien ba gajing sedang gajing sha thangan jong u kabala sedang nudu ka steps ngi balai hadu ka sngi thok ding kala ya la palat ar kusau kanta uba Nonglang haringkat lang bat ki wei ki para dokhat laror ki wei pat ki bala let ban ai mun sim kila sedang ye gajing sha thangan ka ba klemput nadu ka sngi balai ban persha ye gajing thmu ka sarkar ban phate ye ka resort bat spa hapo dolonong lum pangdeng ha omyam uba Nonglang hagajing danlang usketri general usamlari trailing do bat kiwei kilayai beteng ban banjur ya ka sarkar bakat ba kampat pendam no ya kajing ai contract ban te ya ka resort bat spa hapo dolonong lumpong deng kin om sangye kajing sha thangan wat hadu bandayam kile thoru manado balas dang kajing sha thangan bat hadu menta balas dang kem telot uchaman om pat dan ki bawan khami na ki por ai jing sumar sarkar ban khami halor ka kot ka khia jong uchaman bat ki wei pat ki balasha thangan lang kila ong bagat trangat chungo kai per thei bat ka sarkar ka dei ban shim jingkit khli lada ja ai ya uchaman jongki Hello. Hello. Komando dan menginginkan Excuse mo. Jadi urang. Sat sarkar sat Tourism Department. Wood. Kariban sim ya kajing bakli. Manda jai chaman jengi. aduk mentahi sarkar insting buat kelek kelut kelek malak pat bak sejubak ada jai chairman juga Green Tech kinang bi sibun kinong sakkan hakan ni cakan kan mau jadi yale kan beteng kat pidang langkuman kata pidang pesat buat pat bak hi kin saai sejubak minum pendam lebih banyak bro pada kambolan seniru minum pendam kat bakin 4 weng kat bakin 4 call off ya kata kontrak sia kini Hespa Incorporate ladang iyak nol tak judgment real ban syadi lilam kan le iung ya dan mengin nilai beliau dah dekat mengin pemenglaya tak kejing dua ini pas sedang minyak tak kejing